Reka ntangire mbasuhuza abakurikiye Mario Media nk'ibisanzwe mbabwira ngo mugire umunsi mwiza. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe murabizi ko mbafitiye inkuru zitandukanye hirya no hino ari zasakaye ku mbuga nkoranyambaga, haba WhatsApp, Instagram ndetse na YouTube nk'ibisanzwe, ndetse n'ibindi byagiye bivugwa mu mpande zitandukanye, haba mu bisata by'imyidagaduro, politiki ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero mushaka kwibaza ngo turaganira kuki. Ejo rero nk'uko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga hagiye hacaracara inkuru yaciye abantu imigongo, abandi barumirwa cyane, abandi imbavu zamanyaguritse, izindi ziba indodo, bitewe n'inkuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, haba kuri Twitter. Nagiye mbona abantu benshi banditse ku bijyanye n'umugabo bita Bamporiki Edouard. Uyu munsi rero ushaka kwibaza ngo Bamporiki Edouard byagenze bite, nibyo ngiye kugusobanurira muri iki kiganiro kugira ngo ubashe gusobanukirwa ukuri kose, ubashe gusobanukirwa Bamporiki Edouard yazize iki, byagenze gute. Nk'uko mwagiye mubibona rero, hari itangazo ryasohotse muri perezidanse rivuga ko ryahagaritse ku mirimo Bamporiki Edouard. Iryo tangazo rero ushobora kwibaza ngo byagenze bite. Ndahari kugira ngo uhe amakuru yose uko byakagenze. Urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha RIB rwatangiye iperereza kuri Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko ndetse n'umuco, aho akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Ushaka kwibaza ngo Bamporiki Edouard byagenze gute. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo buri wese ari kwibaza, buri wese ntabwo ari kumva uburyo Bamporiki Edouard ashobora kuba yarakiriyemo ruswa, cyangwa se bishobora kuba byaragenze kugira ngo iki cyaha cya ruswa kimujyeho, kubera ko Bamporiki Edouard rero tumuzi ku bintu byinshi bitandukanye, haba ku busizi, kuririmba, haba ku bijyanye n'amateatire ndetse n'ibindi byinshi bifite aho bihuriye n'imyidagaduro. Rero iperereza ryatangiye nyuma y'uko perezida wa repubulika afashe umwanzuro wo guhagarika Bamporiki ku mirimo ye. Ubutumwa bwashyizwe ku rukuta rwa Twitter rwa RIB bugira buti: Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iperereza ku byaha akurikiranyweho rikaba rikomeje mu gihe afungiwe iwe mu rugo. Ngira ngo murabyumva, Bamporiki Edouard afungiwe mu rugo, ntabwo ashobora kurenga urugo kubera ko agikurikiranyweho ibi byaha, mu gihe iperereza ritaratangaza neza icyo Bamporiki ashinjwa bya nyabyo, ndetse hari n'ibimenyetso. Bamporiki Edouard rero yari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco, akurikiranyweho icyaha cya ruswa nk'uko nabivuze n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Iperereza ry'ibi byaha akurikiranyweho rikaba rikomeje mu gihe afungiwe iwe mu rugo. Umuvugizi wa RIB Murangira Biceri yabwiye igihe ko umugenzacyaha yategetse Bamporiki kutarenga umuryango we. Urumva ko Bamporiki urumva ko umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yaganiriye n'igihe ayitangariza ko Bamporiki atemerewe kuba yarenga urugo, ngira ngo murumva intera bigezeho. Yongeye ati mu gihe cy'iperereza niyo haba hari impamvu zikomeye zo gukeka ko umuntu yakoze icyaha cyangwa ko yagerageje kugikora, umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha ashobora gutegeka ukekwa ibyo agomba kubahiriza. Bimwe mu byo umugenzacyaha yamutegetse rero harimo no kutarenga imbago z'urugo rwe. Murumva ko rero Bamporiki Edouard ntashobora kurenga imbago z'urugo rwe mu gihe umugenzacyaha yabimutegetse. Urumva ko harimo akantu, ntabwo ashobora kurenga urugo rwe ku mpamvu z'ibyaha ari gukekwa, kubera ko ingingo ya 67 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza n'inshinjabyaha niyo yashingiweho Bamporiki ategekwa kutarenga urugo rwe. Ni mu gihe ingingo ya 80 ivuga ko iyo hari impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha, ukekwaho icyaha ashobora kudafungwa agategekwa ibyo agomba kubahiriza. Ngira ngo tubyumve neza. Ni mu gihe ingingo ya 80 ivuga ko iyo hari impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha, ukekwaho icyaha ashobora kudafungwa agategekwa ibyo agomba kubahirizwa. Ngira ngo mwabyumvishe haruguru, bamutegetse ko atagomba kurenga imbago z'urugo rwe.
Bimwe rero mu byo ashobora gutegekwa ni ukuba mu karere k'aho uwamutegetse ibyo agomba kubahiriza akorera, kubuzwa kujya cyangwa kutarenga ahantu hagenwe atabiherewe uruhushya n'uwategetse ibyo agomba kubahiriza. Ategekwa kandi kutajya anaha cyangwa kutaba ahantu ku gihe iki n'iki, kwitaba urwego rwagenwe mu gihe byagenwe. Ngira ngo murabyumva rero, aya mategeko rwose ni ibintu bitoroshye cyane. Ngira ngo bamwe nagiye mbona komenti zabo bagiye bavuga uko babyumva, ariko noneho ndagira ngo tuze gusesengura bino bintu tubiganireho neza, tubashe gusobanukirwa Bamporiki byamugendekeye bite. Muri 2019 nibwo Bamporiki yagizwe umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Nyuma muri 2019 umukuru w'igihugu amuha inshingano zo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Tuze kubyumvikanaho neza. Nyuma nibwo umukuru w'igihugu yamuhaye inshingano zo kuba umuyobozi muri Minisiteri y'Umuco. Bamporiki rero ngira ngo muramuzi, ni umugabo wagiye ugaragara cyane mu birori byinshi bitandukanye, cyangwa se wagiye ugaragara cyane mu bintu byinshi bitandukanye bifitanye isano n'imyidagaduro ndetse na politiki. Ngira ngo mwaje kubibona rero amakuru ye igihe yatangiye kugera hanze. Amakuru y'ihagarikwa yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu masaha nyuma ya saa sita kuri uyu wa kane. Gusa nta gihamya cyakagiye hanze kubera ko iperereza rigikomeje. Kuri gahunda rero byari byitezwe ko aza gutanga ikiganiro mu muhango wo kwibuka abahoze ari abakozi ba Mijema muri Minisiteri yari y'Urubyiruko n'amashyirahamwe bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi byari biteganyijwe ko atanga ikiganiro cyitwa Twahisemo kuba umwe mu muhango wo kwibuka abari abakozi b'abayobozi bayo. Gusa yakuwe muri gahunda ku munota wa nyuma asimbuzwa Nkusi Deo. Ku mbuga nkoranyambaga Bamporiki yaherukaga kwandikaho amagambo agira ati ubwenge buza ubwenge. Marabyumva, ubwenge buza ubwenge. Ni mu butumwa yasangije abamukurikira saa 5:36 z'ijoro ry'ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 4 Gicurasi 2022. Mwabyumvishe, ubwenge buza ubwenge. Bamporiki y'imyaka 39 yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku wa 4 Ugushyingo 2019. Mbere yari umuyobozi w'itorero ry'igihugu, umwanya yagiyeho muri 2017 ubwo Perezida Kagame yari amaze gutorerwa manda ye ya gatatu. Hari hashize imyaka 4 Bamporiki ari umudepite. Ni umwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakundwa n'abantu b'ingeri zose kubera uburyo atambutsamo ubutumwa mu mvugo ya gisizi cyane ko ari n'umuhanzi. Ngira ngo rero Bamporiki muramuzi, ni umwe mu basizi b'abahanga dufite muri iki gihugu, ndetse ni umwe mu bantu bakunzwe n'ingeri zose, abana, abakuru, abakecuru ndetse n'abasaza. Bamporiki rero yakunze gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mufuka rugakora rukiteza imbere, kuko nawe yabigizeho. Yatanze ubuhamya bw'uburyo yashoye ibiceri 300 none akaba ageze kuri miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Mbibutsa ko Bamporiki Edouard yavutse kuwa 24 Ukwakira 1943 mu karere ka Nyamasheke, intara y'Uburengerazuba. Hafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'amategeko yakuye muri kaminuza yigenga ya ULK. Ni umwanditsi w'ibitabo, umusizi, umuhanzi, umukinnyi w'amakinamico na filime. Gukina filime bifitemo ibihembo bitandukanye birimo n'icyo yakuye muri Amerika. Mu mwaka 2003 ubwo yari afite imyaka 20 yatangiye kumvikana mu ikinamico yatambukaga kuri Radio Rwanda. Ibintu byamugize icyamamare nk'umunyempano udasanzwe mu gukina filime. Ngira ngo mwamwumvishe Bamporiki afite impamyabumenyi
Mwibutsa ko kandi muri 2013 Bamporiki yatorewe kujya mu nteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite aza kuvamo agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu nk'uko nabikubwiye haruguru. Ubwo ni mu mwaka w'ibihumbi 2019. Umukuru w'igihugu amuha inshingano zo kuba umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko. Ntaragera ku musozo rero, ndagira ngo mwibutse itangazo ryavuye muri Office of the Prime Minister. Sibyo? Ndagira ngo mbasomere iri tangazo muze kuryumva neza. Iri tangazo ushobora kwibaza ngo riravuga iki? Umutwe wawo uragira uti Republic of Rwanda. Munsi yaho hari ikirangantego cy'u Rwanda. Ndaza kubibereka neza, iri tangazo ndaza kuribaha, ariko reka noneho ndicishemo amaso ndibasomere. Ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 cyane mu ngingo yaryo y'116. None kuwa 5 Gicurasi umwaka w'2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahagaritse ku mirimo Bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Bikorewe i Kigali kuwa 5 Gicurasi umwaka w'2022. Ngira ngo murabyumva rero uko itangazo ryavugaga mu gihe abantu benshi bacikaga uruhondogoro babonye rino tangazo. Baravuga bati rwose ntago tubyumva neza, bigenze bite? Bamporiki Edouard akoze iki? Habaye iki? Hanyuma abantu benshi bibaje byinshi, ariko mukuri ni ibintu nyine umuntu atabasha kwita yumva ako kanya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iyi nkuru turakomeza tuyikucukumbure kugeza hamenyekanye Bamporiki Edouard byagenze bite. Ese ruswa nabonye kuri RIB bavuga ni iyihe? Bimeze bite? Mu gihe rero iperereza rigikomeje turaza kubaha ukuri kose ko guhagaze niriza kujya hanze. Mbibutsa ko ngende mayo nk'ibisanzwe n'igihe ushobora kugucukumburira inkuru zose ko zakagenze nkazigushyirira hanze ukabasha kuzimenya. Nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo inkuru naguteguriye umunsi kundi zikugereho kandi ku gihe. Turabakunda cyane. Ngenda nari Mario nk'ibisanzwe nkubwira ngo ciao naho utaha.